دم باش دم باش سرچاوا ساوی هوال محبوبه باش شیم سپاس دکم هبین هم باش بن گلک ساوی ایرو مبری خدایه ناون دوا تخازن صحبت کی وره بکن درباره هشتی آداره سرا سرچاوا کرمکن گلک سپاس ناون دوا جبرگو حشت آداری رنگی بهاری يعني قوم صحبات الجهة كيلو خزاي بكشان داوي خوشتر با لجبر بيه كي أمي جوا ببن حوشي جبر هنا كيشنكاي خوشتري يعني بيتر خوشتر به جه و پر خوش خویاد که تابلوین هندر همش دربه راست اوجی رنگینیا جنید ده دیار کرد راست جبر بنا يعني تنور كيف نتوري مي شاق مناني خوال تنور اللي دخست مثلا بير دول بيفي شاوا بري اف بدولادك شوندن مثلا اف جرني افيوان اي بري شاوا مثلا اف خد خستن جرنده وكاري خو بيد قداندن کی پر خوش براستی هم و داری رونی كرمك بله هوال محبوبه هونجی باورم دری بریا هلال زیرین ده یا بازار هم دی جای خود گرن چند جی قاده کی گرینگ براستیش بوجنان هشتی آداره جی نیز ده به پیشوازی کرنا و وک جنین دنوا چند دیدش بو ویروجی چاوای براستي اش خوش بو تايبت حشتي اداري جيكي اداري حتى حشتي اداري يعني وكم تيزانين انه جشنا جني بهدري خوا قريداي جني جالي جرقو جلو برقادي جالي تشتي كفنتو جالي تراستي كش يعني قريداي جني افيكايا شخوا افنيزي سيما هاب نافا لفو تفقري دني نافا خباتي دني جبر محاضرتيش حشتي اداري ريكن وبشتي حشتي اداري جي نوروستي نوروزی روزک پرخوشه روزک گو کس دهندرا دنامینه برای خودن قادم برای خودن چولان برای خودن جه گو نوروستی پیروز کرن امجی حاضرتیش بوه که دکنش خوا و بري أنا جي ماجو أفدا مقدريش أم نافالو فتفجري دنم حاضرية ودكن هم جالية جوفن ده هم جالية موسيقى ده أم حاضرتي جردكن بله و یعنی تگوت جنین چنده به جوشه کی پیشوازی ویروجی تکن لگور شپاندن و جنین جواکی چاوا کل جنواج بو ویروجی چاوای شخو ما جوجي إنه جبوفي كي يعني تدرباسي كي جان مالي ببا حاضرتيا وانجير هي مثلا تشاوا بجلي خوب جه بكن وتشاوا مالا خبري كوبيك بكن يعني إنه حاضرتيا وان هي جبرجي جنجريداي خوزاي جنجريداي تشاندا خو فلكلوري خو أفجو شاد دل جنا قشاد هي اللي ما ديت باش روجا حشتي أداري جيكي أداري حتى حشتي أداري وقت بروجرام داقرتي مثلا بري روجا كي تشاوا جنا دركتن روجاي كمينج آداري تشاوا دركتن بجدو برجي خوي كرديت نافا كولانا دقريان حمو باجارة مثلا در دوري عمودي مثلا قريان دور باشري زيارتا قندي جني كرن افيا كايا تشاوا بالا مرو دكشينه دما مرو ببين جنك جلو برجي كردي انه لچاندا خو خوزي درت كفل خو تشتي بافو كالي ما بابيري ما بيركي ما دكرن انا ايرو رو ام دبينن برچاواي نما وقت دمي بري ام بيجن ولا جنكي جلو برجي كردي خو كريه مثلا يا نخوشك انا ايرو رو ام دبينن دما يك جلي كردي لي بالا مرو دكشينه يعني او جلي كردي تم حشتي داري تين بيرامه نوروزي تين بيرامه ملی هوال محبوبان حال وی داری بشتی شورش آروجاوای کردستانی رنگینیه که یا جنال وی هریمیتی خویا کرن اندوین هموجن به هفره شچپه کاته دبه بلا ببه ناوا خباته ده دناوا جواکی دناوا رخصنا هیده جه خود گرن تو وی رنگینیه بچوه گریدی دی چاوا دبین يعني أذكار مشتر بيجم جن جاي آستكي باش يعني اف شورش روجافا تايبت اف 11 سال كت سالا 11 جن ما وكبري دما بري يعني تنكاري بو جن جمال خدر كتا يعني بن دست هلاتيا زلام دبو يعني زلمو زوري دكشان حساب دديت انا تدبين الجن دنافا كار دي دنافا خباتي دي دنافا لفوف تفجري دي جن القادا تشكي جران سرملا شردكل مل بمل بهوالي خورة دوجه دجمنده يعني أذكار مشتر بيجم تايبت منديك جنيت شي بويه جو جن إيرورو أفرينر بويه
هم جاليه چاندی ده هم جاليه آبوری ده هم جاليه لشگری ده هم جاليه سیاسی ده جی یعنی جن تایبەتمەندیەک وێ خورد هەیە ژن خوگیاندی ئاستەکێ و خودیرۆل و باندۆر ژی یعنی ئاستا ژنێ ئاستێکی پڕ باش چێبوویە ئەم ئانا دکارن ئەم مقارنە بکن نابەرا ژنێ ئانا و ژنێ بەری 15 ساڵە ژنێ بەری 20 ساڵە ئێ بەری 30 ساڵی یعنی جودابوونێک gelekî mezin heye jina berê dema wê medbex bû hundur bû zarok çawa xwedî bikiraya jiyana xwe yê rojane çawa biqedanda ana jin bêtir di pêşketinê difikire jin bêtir çawa jiyana xwe virê bibe ji mesela hem ji berhemekê re hem ji xebatekê re hem ji karekê re yani jin ana ketî astekê pir baş. Vê guhertinê çi vegirê dît got eger beriya 15 salam nerin 20 salam nerin ew guhertin tê xuya kirin ev pêşketinê ku çêwê bûyî binêrîna te pisaya çi bû? Ev pêşketin bi rastî piştî şoreşa rojava yani me gelek bedelê giran danî me gelek xwîn danî me gelek hejmarê şehîda danîn ev jî bi saya xwîna şehîdayê bi felsefa rêber apoyê ji ber yê xwedî li jinê derket rêber apo bû rêber apo li ber jinê hişk got jin îro ro xwedî rol bi xwedî maf bi gijin kar bi dawa doza mafê xwe bike ev saya ev rola gojin giyayê heta ana yani bi berxwedanî tekoşînê di nava liv û tevgerê de û bi saya xwîna şehîda û fikr û felsefaya rêber apo. Ev serkeftinê ku hatin destxistin ji bo mayîndekirina wana em nêzî heştê adarê jî dibin helbet ev roj jî bedelên giranbiha hatiye heta roja îro ji bo jin li vê keda xwe mafê xwedî derkevin li vê rojê xwedî derkevin gerek ji niha şûn ve xwe çawa birêxistin bikin çi bikin? Yani êm taybetmendî ez wekî jin ez dixwazim ana jinê me ji yekê adarê û heta yani gikaribin û qewet di canê wan de hebe yani tim rengê xwe yê folklor bidin diyar kirin mesela heta di nava karê xwe de nava xebatê xwe de nava saziyê xwe de cil û bergê kurdî bin lê îro ez dibêjim jî gerek min jî cil û bergê kurdî xwe kiraya lê rastî derfeta min jî çê nebû ji ber vê yekê ji ber wextê em qala heştê adarê dikin em qala newrozê dikin cil û berk tê bîra me çawa ew şal û şap meselen qutik dismal ev tiştê menî folklor tê bîra me îja êm wek pêşniyara min ji hemû jinan re bi rastî yani ez berî gişî ez heştê adarê hemû jinê Kurda taybet ez pîroz dikim dayikê tekoşer dayikê xwedawend û hemû jinê cîhanî tevahî ez li wan pîroz dikim lê got wextê gomero cil û bergê xwe bide diyarkirin wê pir xweş be. Belê heval mehbûba gelek spas peyamekî te ya dawî hevit bixwazî wê ji kerem bikin. Ez serkeftinê ji hemû hevalar dixwazim ez azadiyê ji rêber apor dixwazim ez tekoşînê ji hemû jinar dixwazim got jin hîn û hîn bêtir li ser xwe bisekine û hîn afrîner be û hîn bêtirî rol û bandor be û ez bi taybet jinê rojava ez vê rojê li wan pîroz dikim û bibarek dikim serkeftin ji wan re be û ji xebatê wan re be û ji we re jî be. Belê li we jî pîroz be heval mehbûba gelek spas serkeftin. Sersera serçava.